members manipur gi ko elected members mayam prajana yare haidana khangiba elected members ngatani adubu moisina thumping majority yauna center da su aduga khoi manipur da su lengak si pai party sina ko moigi makhada instruction any tabu matamda state su tawba matamda natraga khoi gi center da su tawba matamda su masi akhoi gi council of ministers mayam season moi khanarangani any action tarpa matamda tarangani khali aduga every chief minister or ministers akhoi manipur da lairiba nataga any part of the country at a state lairiba singsi khoi gi wasak laudana yamna important oiba portfolios mayam ji pi dana responsibility pi raga select toroga elect toroga adu appointment pi rebako now the first question aina hangjaga do sini akhoi gi lengak sina akhoi gi manipur gi lengak sina go to hills sana ama tore ebako go to hills center padagi di chalak padagi di khara urakpa khorakpa khara unare adugi haurpado aisu retire torga la thole tholpom batam da khara ujagi koi numai ching makhong adigi somda makhong makhara de pitho me du torme kholame reserve forest kano torme encroach torme khorme tawsi khara ai tajagi mamang da ko aduga khoigi adugi census ka tawba khopa chapa jingdo pura tale khole tawba se tajagi aina state government sina khara stern action local habadi rule na yadaba kangbu dudi rule na yadaba thau ma dudi tawbu yade habsi local so in the bargain moina tor isi action ahum se stern action si local ahum si masi the first question aina hangdo se ahum local ise cultivation of poppy extensively khoi manipur da thari ba destroying everything haitare ko not only for manipur for the country as well as the world si akhoi si effect or kaduribni ado masima thabi yadre haira reserve forest ma akhoi encroach tawraga village sabai yaroi habasima encroachment illegal immigrant myam singsi takthok kadobani haibagi sigi step ahum si lokole sibodi aina khanbada mayam akhoi manipur da leiba praja myam na di yabi gadran khanjai sibodi ko si action ahum lobasi di yabi gadran khanjai so I feel the state government has done absolutely correct ko sidi chumeng khale adubu si lobu matam da su si stern action si lobu matam da su every now and then every day sida khoi gi imphal ai basida headquarter oiba in agencies me am singki and sigi int reporting che center da chatab na teba loin chali ngatani permission lowing ngatani ama torsu lowing ngatani now lowra matung sida then subsequently in due course of time there is another behind the scene yamna thoiba topa akhoina adu matamda urudaba even akhoi state government abo uramoidaba behind the scene yamna action khari yamna leirami bako masi sidi akhoina akhoi gi kaino da harga x-ray daga machine daga u phangdaba haitare moina u phangdaba namjal lu ngamdaba but then there was very deep agenda leirami ba agenda leiramduna spark am daka lere spark am daka le bi 3rd May 2023 da sat launa khoi gi ST demand committee du salam puthoga adu so well deserve maitai sing ki well deserve oiba adugumba more than deserve haibani ai haji more well deserve ki barte more than deserve adu to adugi recommendation do center da thaona haibasi da heta kano toroga rally toroga heta prajade ta tanaraga heta toroposidi agenda du yamna chawlo leigreba adugi agenda du ne ba khoina yamna understand to wa khoi gi communities ne yam understand to da ka leise adugi matung da di ngasagi agenda si kamai to gi gebu masi akhoi da thoiba 3rd May 2023 da thoiba pose America da 23rd December 2022 da Burma Act hai bas pass over matung da tha mari gi matung da thok pot amane si manipur da thoise ko aduna si akoina isolation da yembu yaro si every person kuki yoge you maitai yoge you naga yoge everybody must understand this ko tha mari matung da yamna popular weba mogi house of representative ta Joe Biden na sign toroga mayam khuba khudana it's a very good policy for the American side na adu da sign tawgiba bill ma pass tawgiba ne ko adugi matung da tha mari gi matung da khoi manipur da sida thoyeb ko masi akoina isolation da lobo suya yaroiba aduna aina haje sini
I heck horpade show in the this is not a clash between the cookies and 𝗦𝗛𝗧 I said lot of Masagi agenda Yamna Yauriba Adubu hatred says some Sagakamina hatred says Hakamia community the which Evsum community had a mange Abu Mange Toriba Mamsi and Queen says the Toriba Mamsi Nahan meet Tramatoi Tantramatoi the meter Paraga Angang whom you young torture heta at the Kahata Quakan Kandam the Mong torture Torido now the has it now how do you party any involved tore ko hojiti amabosu party any involved tore habadi cookie habam tore amadi maite habam tore ko si taw pho matam sida resign tawragadi yenga seba ko resign tawragadi kai no tawdoi chief minister resign tawse haji kananum oidori ba then someone will be chief minister natra yes mana dingam dori bra mana ngamdoi se kan adu chief minister oidu to kanano chief minister sidi kaigumba chief minister si matik chadre haiba targadi sentence su irang liba si pampodi nate ko adu ita chief minister lokthokani hana lokthokte sigi maram di leram tare adagi chief minister si matom tare khalase ba adu ita center da adagi akoi manipur da su moi akoi mla thumping majority da kari bai bjp gi mla mayam si moi punmangam dren khalase punmangam da ta di akoi chief minister ga difference in opinion lai rain khalase ba ko adu ita di moi ada asumna kanda high power ga unarura bra unarura kanda na kari haira ge ko ado haira kando di high power na ada haira idu mo yaning thar bra yaning ga hala bra ar yaning ga hala ta di yaning ta di chief minister support to botai ado yaning de hai tar ga di yes si party se ko yaning dre bjp si yaning dre hai di mo loin to ko mo jam ta tokte ko adagi sumna kanda na bjp ki aga hai ta ko gi biren honorable chief minister si silo sum hai ko ai si ngang pa matam dadi horen remark to udoi neba ai si bjp wangang hai doi neba ko ai gam akoi gi honorable chief minister no mo tasu nagi ba leitri ai hai jage ba ko no mo tasu nagi ba leitri leijadri ai ko aduga sede lai ba akoi gi mayam jam su no to nagi ai gi ai opinion do ai no phongdok sobe wa neba ko moina center da chatlu re hai center da chatlu matam da ami sai unare hai unare wan unama matam da ami sai na mo chi convince ta ga thara bra convince ta udra ka ga di convince tawro thak taradi then biren ga chaminaro punna thobu tawminaro ko aduga kaigumba amit shah hoina adagi honorable kai haidare home minister hoina harpa matam da yaningdra hai targadi then adu tadi moi han resign to tabani because we don't like this party amit shah na haiba concept to yadre adu di ai khoi resign tore hai tabani atra but one thing is there aina hai ga do sida community ani punbani na ani tormya hojiti magi haiba ma ai haiba ma na kari pami aina pami haiba du la eba ko adu si ayamna haidi haining dabani adu bu hai dabu yadre ba situation sina because atopa community me re sum da kan community me re adu ai su sum da kan community de le na ai su khara ai su amu selfish ore ba ko ai gi side ama hairam ni na adu moi gi side hai ka do ne ba adu ai gi side ta hai pa tar ga di hauji ki mla me am ji resign tor kan do da mati me am adagi sum na kan da eveli da le hu me am ji cross on ta khundom do ra noi tok to ro ko ji ngam ro ai ko ji si gi irang ki akhoi hauji pu bang am ro akhoi na elected noi me am elected to ga so responsibility long ngam ne na akhoi chong thok char pani adu akhoi hauji ti irang hi lu sal le akhoi ngam ro akhoi tok char ga na resign to do ra ba 하는 데서 해보고 거기 지금 가면 어디 아코이 리자인 떠올게 하이도라 봐 아두이 따라가디 아두 나트라가디 뭐 남년에 좀 덮어 따라가디 남머러에 좀 덮어 따라가디 then next time to 돌아노 지금 뭐 시츄에이션 돌때 아무 뭐 리자인 떠게 하이로 아두이 따디 마탐기 일렉션 떠온 것좀 다 돌아노 거 아두가 호지기 마땅시다디 in my opinion nobody should resign 거 nobody should resign 호지기 파티기 뭐기 파티기 consensus common minimum program 도 लौथोगा चीफ मिनिस्टर बुअरसु अमबोसु मोय फमना फमिनारो को फमिनारगा सिदा यादे हाइतादि असोमना कंदसु डबल इंजिन नि हाइनिदना असोमना कन चलो अदु अचोबदु वायन हलो अदु सिसि तो गन तो हलो एटली नोय पार्टी मसेन दि तबु याइदना अदु पार्टी नसु कबु याइदना अदु हेतसु को अदुना अखोय सिदा लेबल लेंगा अखोय सिदा लेबल मी सिंगसिना दे शुड बी एबल टू स्पीक एंड कन्विंस को कन्विंस तबु ngambataय आदा चलगा biren se akhona pam desi kai gino to high betai adu moina adu high namda takadi biren is the best person as far as center is concerned hauji biren na akhoi gi chief minister biren si lokthok ti central lokthok tri gi maram si de kai no center di khali ba biren is the best person high ba in this situation adu wa ma chet am ga haijarum ge ba ko geopolitics hai ba se manipur se da yamna lai bang thibadagi sigi lan se masigi geopolitics ki lan se da manipur the battlefield ore ba because there is a different affinity over here aduduna manipur da akhoi gi manipur kangai park hai manipur se sida sigi kaino se lan se tare ba yamna
unfortunate oiba ado sigi unfortunate oiba sa si sine it is not going to affect only Manipur only, it is going to affect the country also. Ado si mafam si yamna important oiba geopolitics ta any superpower power na pai matam dana yamna important oiba mafam amane ba. Okay oza. Okay yam nungai je oza. Awai tasem nama gyam namu chumi hujik chief minister sindokpa sindokta ba aduga BJP gi manung da moi masibda yana da ba ungkhalakpa hali miyam da mami ta hali hada recently irang ji matang da ko gi chief minister gi secretary na jofri na kauraga sungsoi soi dana chief minister gi na thoki order haiba tare pham gi mi pham da loin ma yaw ga da bani haina hai gi pot tu da moi kuntar kuntaret kha yaw ki to pasing do kemte yaw ki de madu da koi kari gi no haiba na chingba koi gi kano lokhat pe post dum leite haiba tare sim anga so koi da moi masing rakta koi gi mot mana da bi mami sim so koi प्रजार तहन वफम लेरी खाई अखोना कनो तब पोट निंगबसे हाईकान अखोगी मरक्तगे अखोगी मोई मिनिस्टर मसाना अखोगी नेशनल टीवी चैनल लौबदा अखोगी चीफ मिनिस्टर से रिजाइन तहनिंग अपाम थमकी मतिक जादे फमकोलग लेफम थोक्ते वफम थमकी हाइब तारे सिगुम मयामसेना ngasai अखोगी रिजाइन तौबगी मतंग से लाकान से रिजाइन तौरगे हाइना हाइ मतम से ngamद्रगदि तौरो हाइबसिसु अखोई yamna clear oi da bhai ta tong ning da be pot amasung ugum tau sai gi matang ji sayet na ga lei duna akhoi gi ai oja kan wadam lak chiba santi lak chi ge oja akhoi gi chesu ja ta hoi gi ima gi maira gi na su akhoi pungdo ki badum lei da bani tara sidi khaidokro lehauri ba no ko yankhai sina phamchu thado o yadre pham thado o yadam dan assembly da phammo punjin biro solution purak no gi mai kai de tanaro changsin biro haiba pham chu thama bani hai tare oja kamain tobini kamain thambini huji akhoi gi pham su dum gola leibe pham ji ma leide adu itara gadi thabak si akoi mayam chen pami se pham gola ga su thado wana lai po se kari de gin habje khanga do bani adu gola ga sum leiga do oira gadi thabak tobiro haibani aduna masi gi kano da ona tainam da lakta di political solution ji purak na bidang da koi lujing ba sing di swai da sindok pai dakar lei ni kaina khanbra kamai tham biding ai motadi ko ai motadi ngasai gi kari hai tare understanding si different way ba ai motadi none of them should resign, nobody ko kanam tan resign tawroi dam ne ba ada resign tawroi dabani but then resign taw daba matam da ai example am pijage ba ko अखोई इंडिया की ख्वाइदी यम चाउगिबा को अशोका की मतुंगदा यम चाउगिबा निथौसे अकबर ने को अकबर से लाइक लाइक सोमता हाइतेबा इलिटरेट ने अदुबु ही लिसन्स टू पीपल को अदुगा मागी 9 jewels हाइ से दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स डिफरेंट एक्सपर्ट होएबा बिरबल का हाई से को बिरबल देगी राजा मानसिंह का ने वॉरफेयर के देगी कई एडवाइस पीपल की मतम थंग लेरी इसे तानसेन का हाई मैम दो डिफरेंट फील्ड मोइ से एक्सपर्ट होएबा दुना द लीडर हैज टू लिसन टू लीडर से मान लोई खंग बनतेबा लीडर मकोक सेना दैट सीएम हाई बा लोई खंग बनतेबा ही डजंट नो एवरीथिंग बट ही हैज टू लिसन टू पीपल हाइबनी को हाइजे से सिगी जंक्चर से सिददी कनामता सिदा रिजाइन तौब मीदो अदुदा आई ngamoroi thabak sing ngamoroi yam chole aduna ai tokcharage habaneba so next time don't come up again, this is my opinion. Sigi matang sida thabak toge ai resign tauge hai targadi no, I cannot give my opinion to the chief minister, I cannot convince him and I am from BJP party, I center da chalaga center da amichaga chu unaba ngamjate ai mawo da justify tawb ngamte ai point proof tawb ngamte aduna let me resign habaneba ai gi moni kosna adu ita di resign tawro don't come up next time सिनिको आई हाइज दोसे अदुगा मोइसे आई लेबा के सेवा तौजगे हायगा मा थोलखिबनी माइकतन लाउरगा चलगा तौरखिबनी को थोलखिबो ओबतादी मोय फमिनना बंगम बताई पुन्ना को चीफ मिनिस्टर दसु आइना रिक्वेस्ट तौजनिंग सिनी नोटिफिकेशन थोपियो न्यूज़पेपर ता हापियो तांग असु असुक ता अकोइ सिपुनगनी प्लीज डोंट बी एब्सेंट एंड थाबिरो अदुगा लेट आल्सो नो चीफ मिनिस्टर वर हैगा मान हेतल लेबाक मान तौनी ने तौनी यार हाइबदुसु अदुसु यादि अखोइ म्याम सु लेरि मिना अखोइ म्यागी गवर्नमेंट नत्रो अदु वी मस्ट आल्सो नो हाइजबने हाइजे को अखोइ जु खंगे लाक्तब मी दो लेट अस नोट इट फॉर नेक्स्ट टाइम आल्सो लाक्ति तो कना कना नो खंगसे बा को लेट देम डिस्कस नो फजन खनरो चीफ मिनिस्टर ना हाउजी सॉल्यूशन चीफ मिनिस्टर कई लांग रगे हाउजी एक्शन अहम दु लोंग मतम दा नो ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड अदु एक्शन दु लोंग मतम दसु मा कंकरेंस फ्रॉम द सेंटर सोन लोंगनी लोम दसु यारोइबा सोन लोंगनेबा अदुगा सेंटर नमा छिंग तो ट्रिक सी मरम सिटी मरम जु लेंगनेबा आइ सा हाइजबदुनी मोगी पार्टी की ओइबा मैम दो आद सेंटर दा चला कांसिदा अमित शाह मोई कन्विंस तो ngam मोगी वखंदो why they are having difference over here ngam da batara di moi ad selection to na akhoi na si select to ra akhoi ki party si da kanu daga madhya pradesh da change to gidabro ha chief minister oiba madhya pradesh ki BJP gi kanu do chief minister to lokthok am happy ne ba
ngam kadoi ngam moi dono ngam ba pot amane ba but then akhoi gi lemhori ba party to haibadi resign to gadam ni chief minister resign to gadam ni hai ba adum ba akhoi gi emulation so adam Amit Shah da mauna Amit Shah hoina adagi center gi BJP na nganga pa matam da moi adu convince to ngamra ba adu ngamda taragadi moina adeng ngangai do convince to dre hai taragadi then he has to resign from the party si tora in si convince to adu matam da man haire kai hai tara honorable natra BJP ki president si haire akhoi yaning dre adu di I'll quit the party adu di am to nate dana ko not a single case aduna si kano to kan sida biren lo to that is not a solution biren has been tasked certain things, lot of understanding. It is a very deep-rooted problem over here. It is not a problem between Mayteis and Cookies. And subsequently, Maitei Cookie have but kamai to give agenda say to keep mate kan khrea do si se Maitei Cookie ke hatred se chandok na base yam kan tau khreba adu si irang se am hinju hinja lakhine ba so we Maitei have to understand adu Maitei da nate we I has a Maitei has a correction. It is absolutely wrong. I Maitei has a yam larabani. Lemhoriba, cookie nataba, lemhoriba, kunai, kudimona, understand to whom the kale, the day. Adudaliba, kunai, lemhoriba, kunai, sigi, CSO Miam Sing, Lona Pulaga, Pamaga, what is Hanaraga, Sita, whatever you have a condomen door, that is the government. Adu government or do never. Adu do never, a quick government, the Emilium, the high do say. You know, I see, this is what we want. Mona Pamada, we are bro. Moina Pamba Moina elected or no one Pamba the way to do Nova. Akon Mayam Sidley was CSO Mayam Sing. This is the strength of the Hatara Prazani Dana. Akon Mamji, Lord Punga Muhana, Mumdra, Mumdra. Aduga, at this juncture, anyone surrendering and leaving this platform, that is the Hatara, that is the thing which Atopa party Moduna Palm Port Amaneva. Ko, Atopa party Moduna Palm Portura Bakuna Palm to say. Atodura Bakuna Palm to say. I declare Pamani Moina. Biren change to ba, Moju change to hide in the qua. Biren, a quiggy honorable Jim change to ba. Eminem resign to ba, President Roga Tamjalapa, qua. Adagi Armed Force Special Power at Tamjalapa, Koi Valley the Su. Should a trouble pam to say. That is what we want to do. Adura Pam. So please think it over having a just a call. Adu Tardi, Moyi, a coin of Prazam, Yami, Handi to Holy Miamdo. Unnecessarily, I hijack a call. Hana the give me to Chile, animals who may chuck them later. I don't talk to Allah, Masu Cape. I do some misunderstanding. It is because of mobility. Allah Masu Mosira. I did Amazon, you operation to get already, spine mark the yoga away now. Operation totally. Siumbagi, Kaitaran, Sai, Kenosia. What can be the Kaleva? A quiggy, Emilia Miam Singsi, to Dre, Yadre, Haitarga, the representative, Mayama Quiggy said the CSO Miam lazy. A question I'm doing to Punsidana. Ha. Aku memang pun siapa. CSO hai bersih tak ini hai se. Lemhori berkampu tu ni ko. Cookie gidi ada roh. Natra. Lemhori parti. Aku isi lemhori se kaya lari. Maitei lari, Naga sing lari, adagi Muslim sing lari, even bazar ada lari. Isi nau sing surjau ini. Luan puncan siapa. Luan pam tu pam siapa. Ang tu organize tu siapa. Aku kena dah. Kari aku ki convention hall dah. Adu wali tu gian tanung tu sana siapa. Adu ka resolution tu lau kan dah si tahu hai dah aku nak government dah si insan siapa nak aku nak dua tahu dah kali apa. Adu ka resign tahu betul di. Aku nak hujung ki segi jangcat sensitif macam saya sudah. Aku MLA yang aku resign tahu betul no. They should be forced. Si tahu nak aku nak force tahu betul ni apa. Si this is what we want. Si ni aku nak paham si. Si ni ko. Adu tadi si tahu. Hai kita ni. Ni kalau condemn tahu dulu no. Hai tak ni. Kaya tu boleh condemn tahu dulu no. Ngasi ada kena tahu si kaya apa. Lama condemn tahu si. MLA yang pun nak kadu boleh. MLA just tak terkali gino. Kali gino macam MLA just apa ada berapa ini hai ti. Hujiki get to the Pamaga data the Brava. Sourcing Mayam Malay, Adu Prazana, any kind of Irang Horokomatum, the Monatoning Toning Bapa Mong, the Quiggy, losing Binaba what pay Mong must mind to be Prazai, a sweet Natraka Quiggy, Tona, happy never leaders, what beginning a kind of comment. Say, I want Hajiki, must he say, history in a proof ni, since the time when Manipur was captured by the British. Take care, Adu Matam to the British, Haishina Mayam, say, I may studied Tauki, they studied the Mayteis. Aduga Mayteis here. I say how you say Masik British na quite the giving Shikidaba community in the entire notice or let's say even in the whole country. We have to understand this and we have to Sudana the Rudy. In our attitude. Attitude is okay, understand the Kale, can talk with the Kale.
ब्रिटिश ना क्या नुसीरमदगे बो आईगी रेजिमेंट दा आई असम रेजिमेंट सिदा 1942 दा असम रेजिमेंट फर्स्ट रेजिमेंट को फर्स्ट असम रेजिमेंट से रेज तब मतम दा 15 जून 1942 से रेज तब मतम मैतेम चामता हाब के देबा this has lot of meaning सी meaning yam लेबा को aduna we have to understand our weak points and we have to ka haitara change attitude haki khoi gi MLA mayam sidi MLA sidi ke no humpu gotam tro yes natra yankhai manga am chakre tara am chakre yankhai khutane ba अखोई ngachai gi sede chatliba irang tori mayam dugi CSO mayam singje punchalaga अखोई discuss torga अखोई simai to अखोई MLA singje simai to honje haibadi अखोई di yen ba yaina अखोई अदुदा फजना वखन खन्नरगा simai to honse this is what we want have a consensus common minimum consensus amada laga adu moi press to budi yaba that we need to do it at this juncture not MLA that resign to view adu to haibadu na to adu ngasi irang thoiba ad lem khug da tori se sidai sida akoi mayam MLA su yauna MLA adu da ya condemn to chap pa yadi haiba leven mi ma mag do ni puthoro na to matam da akoi gi geo si do hilagani ma move to rodra ba adu chap matam da ma move to do ne ba adu ga ngasai gi akoi be ma su jata haiba da akoi gi condemn to te do condemn to godam ni ka do to ro to no they should condemn to the highest level amu to de lim condemn to aram ba sida aram ne achum ba sida achum bane ba adu si de si chat le se le si atatai ta to kadro ha mi ma ma ngarang di phangdri sirim do de changum do de khangde lemo khongi area manung du dani ai gi army gi manung du dani ba adu de army gi manung du to oi tar di army gi ilaka si ai di simu hai ka do ne amu army का नाम बदनाम किया है सालक नोई ना माय तो दना सॉरी आई ने सी नंबर की करन तोरे को खर सारो पगिनी नोई लेट इट बी एनी कम्युनिटी अखोई के आर्मी लेवल हम नोई स्वाइ तोरे करन अदुदी हेता सेथा गदम ने मैम अदुम एक्शन जो दरकार लेबा अदु सी तो हमगे हाय का तादी अखोई एमएलए हिंदु चलगा फंब यादब्रा मोइसु आदि एमएलए इलेक्टेड ओजिस पे यादि हाइब्रिड लेब्रा बाय हाइदि हा कना चलो गे खंदे को बिकॉज़ ने कसु थिंगम ने खंद्रा आइजो नत्रा aduna kai haitara akhoi su kan hona di central kanoda di ngasagi narrative to akhoi su akhoi na di chumna akhoi na chumna narrative sa akhoi na chumna ko akhoi na dum la lai re ba kai no akhoi gi action do adu dugi appropriate to akhoi oidren khanjai ba ini kam do ko adu gi bani aduna si thamjani nge suana अखोई हुजिकी कमल बाबू की सिसुनी अदो असिगी मांगजो को एनी समाइना अखोई मिजम मांगखिबा फागिबा तौखिबा इरांग जहोलकपरे थोलकपगे हाइबता इरांग मयाम सिदि यस अखोई लेजिस्लेटर सिंकिना हाइबा तारे दायित्व पाइरिबा मखोइ सिंकिना करी एक्शन तो होबे याय खुदकता करी हाइबा याय करी लौखतपा याय हाइबा खोंथांग थिंजे मतंग मतम जाना अखोइ लौखतपसि वाट ममी उबनना मयाम गी हौसे अखोइ पुन्ना हौरकपा मी फाकिबे थादोरो हाइबा ओइतारसु कनो यानिंगदबे ओइतारसु सिगी पोसिम जे दुम दायित्व सिसु मखोइना लौबा वाटपगी सि पोसिम सु मयाम अमा लैखरे अखोइ विटनेस मयाम ओइरे खोइना मयाम अमा सि पोसिसु लैरे दुगा मरकसिदा हुजि अखोइ दासनथिसु पनबिखिबदा चेमना कौगदबनि कदबे पुनगदबनि यारोइदबनि पुनसिनगदबनि तौगदबनि हाइबसे अखोइ सिसिमदि सीएम गी पार्टी गे खोइना उबा फंगदब हाइतारि मसि एक्शन ओरिन वर्ड्स हाइबतारि हंदक की तारिख 19 गी चीफ मिनिस्टर गी अखोइ गी सेक्रेटरी ने कौखिबा पोतु दसु हाइबतारि मोइ 39 खक लाका तै मयाम लाकिदबदो अदो केमता दुम हाइदे हाइबतारि अदुना याम लुमना लौदबगी दुम लासु लाक्तसु याबे पोट अमा स्वाइद पुंजिन बंगमदबे मोइ मसीम गी पोचिम दुम लैरे अदुना इन एवरी टाइम बीजेपी गी मसीम लगी अखोइ गी सॉल्यूशन पुरकपगी वफम दि याउदब हाइबतारि अदुगा तोंगान मयाम थमगपा यानदबा अदुगा मेकिंग अ कंफ्यूजिंग स्टेट अम सेम हाइतारे स्वाइगी पोट सिदा दुम थम्मे अदुना आई ओजा माइबोना याम अखोइ गी फजबा अखोइ गी ऑब्जर्वेशन हाइबतारे ngasagi dikthoi conflict siga haibetare khangdragadi kadobei tabakta akoine chingnabam lai se haibetare hena mek seng lagbi bibamda hujik lenga pairiba singda khangda taragadi sida hena sathi ba ke myam tholak pa isu myam aduna akoine checksin khongthang la khol hongnaba mata da nam kanot pressure pi ba ya ado kem tawdaba sunadi moi khangaba ja la khangna se tawra sanu ne thadok pai pot ama leirabra haibe se mek seng lagbi bibam dumaina akoigi urakoi pot ama lakbi bibam je leire haibetare swai matang gidani akoigi मोइना सिदैदा प्रेशर कन्ना पीबा ngamdaba punjin bese ngamdaba aduga amuk hekda kauthoka mali sigi posim de leira kanda solution purakpagi peace initiative ki process ya masi je wafam je kauthoka kanda moi marakta yana dabagi khwari laibak thining ba haita thi ba haiba tare sigi posim adum laiki mifam mamta kaubada punna phamba ngamdaba
अदगी अखोई लेब पॉलिटिकल पार्टी सिंजी कोई तंगाई पदन पुंजिन बा मतम से अखोई पुंजिन बा यादबा तिन्नबा यादबा कोई एनपीपी नसु मोई मेकेदा कसु कोई अमत मोई के कनो पोत चमिन रो कोल हाइब मफम हम लेदे तो अमत कैटेगराइज पॉलिटिकल पार्टी मैम सिगा पुंजिन बा तिन्नबा यादबा फॉर्म सिमसु लेब अदुगा अमुका सो मोई मरक सिदेगे हाइब तारे आदा साइन तोरम बे फॉर्म दुसो कोई निंगसिंग पयाय तोरमी तोरमदे अदगी मिनिस्टर मसाना का मुक सिमिस डिजाइन तौगदम तौरदब मोई मरक सिदेगे यामना यानदबा सिंग थाव तिन्नदब यादे मोन कन्फ्यूजन जे ममी जे जाउन अखोई ताहल हाइब तारे स्वाइगी मतंग किने चोबा क्वेश्चन अम लाकदुसे मोई बीजेपी की मनुंगी सिगी कन्फ्यूजन वे स्टेट अमदा थम्मिबा पोसे मसी हाना कनो तौद्रगदी पुंजिन बेसे याम लाइबक थिबे याम लूदबे पोन अंको ले पीस इनिशिएटिव से कमाई लाकदौरी बनु हाइबने कमाई थम्बिनि युजा NPF का दुदी आउटसाइड सपोर्ट नहीं दना को मोई नम कार से मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने कार से अदना एब्सोल्यूट NPP को मोई आउटसाइड सपोर्ट ने को अदना मोई दा कार मोई दी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का गी बनी ना मोई की एटलीस्ट बीजेपी पार्टी दो अदुदी मोई कह हाय तारा वखन नम खन दरकार लेब को अदुदी अदुगा हौजी कोई भी सुजाता हाई बदो कोई प्रेसिडेंट दो प्रेसिडेंट से मासु मथौ खर तब दरकार लेब को ही हैज मासु आद चलगा वरी सानब ताई अदुगा आई वाम हाइजगे आई ड्यूरिंग माई सर्विस द को ngasi bu matam sida aina central government dagi natraga ai higher ups dagi aina iraga pi ba hangi ba demand to gi ba ngasi bu amta reject tawdri ba ain si haye si kai no biko nangna pi ba point do that has to be justified to bangam da taragadi then he will cut you mana mu kathal ka ne ba kathal du kai no hai na mu kathal si la le na mu hai ba ta bane ba ngam ba ta bane ba ko adu aina demand to ba du chumba ta gadi sung ka oi ba ai experience da ai kathal ki ba ba sung ting ting ngte ngasi bu da ko aina ai gi service ta le ngai da lo ina mak pirakhi sang ko wari si banam sang ya du ta dia ngam roi ba ko adu not a single one si suni center da suni moina mana justify to ai tumin lehen ba ma ko aina to do la le hadana aina pi ba proposal do la le na adu taga aina pi do na chumba ta gadi he can refuse it haibani ai haijer se ko aduga wamte haijage ngahan gi meter phagi ba sida ai si sit se phangi si thangna ba sida phamme ba ko adu numi to da moina to ri ba target to meter ki target to adu ubada ai sida wangam de ba ko I was my eyes were in tears. I wangam de ko because adugi target to adugi moina tawre ba target to amabu hingwe khange ba adu target to adu na ai wangam gi de adu moi loira kan to da loira adu confirm finally to kan da yes ai na khalam adu chumen khale because target to sule moina tawre ba target to yam na sathi ba target amne ba ko adu thi loin condemn to da ka lai adu ga ngasai gi kaino se meeting to gi kaino se simati ai yam strongly thamjadinge the absent voting it's very wrong. Say I am contojangi because they represent mogi praja sing do represent taurini adu honorable chief minister so amu ko bigadra na khale ko bigadaba ne su lijai aduga loinamak lakadaba de su khanjai laktaba sing do su absentee tawbiu aduga na praja myam su khangsanu masi absent oba matam nate mayam sida discuss tawbada ka ni aduga sima su thamjage mi amana loin khange haibadi yaroiba mi amana kar khangani aina loi khange haya pote khangdaba amadu ki so aina men khatoi mana khangbu so aina lodoi ana khangnaba du tawtam ne aduga ngasai gi akhoi gi center da akhoi na chatlaga moi myam si chatlaga discuss tawbo tai ading ngang podu convince obra oidabu yeng tai convince odadi moi ngang na tai ngang na bagi sakti du leiba tai moi da point tawbo tai homework tawbo tai sidagi homework tawga chatpa tai homework tawga ada phajang ngangna ruga justify tawga do adudi moina adagi center de justify tawpo du chumba ta ga di den sida khoi gi lab su dum haido kaino akhoi sida khoi gi maite gi praja natraga khoi gi tangkhul gi naga gi praja dagi kano muslim leiba isi na yam si noi gi sinda lei si noi drawback si le haida ko do haido khoi drawback to improve taw loire natra aduna siri ngasagi dialogue tani dialogue haiba macham si so gi irang si phak ko se dialogue to phak ko ni akhoi kuki sinau sing so dialogue to do ni dialogue to matam si da ada to matam si da loinamak proof loi yaw go do ni dialogue haiba si da central government plan to matam da amamam to bu su successful so oro aduga punna to matam se da pre-condition nata thamba yaroiba pre-condition madi kai di tawdori hadi separate administration phanga kan da pre-condition ni aduga discuss tawni hadi kai yadori pre-condition amta yabu yaroiba adugi strong kano do adu do asida leiriba lemhoriba tara du nataba yankhai lehoriba MLA myam singche including the chief minister moisa adugi common platform da chatlaga adu fight to tai ba we have to discuss like this dialogue is the only solution dialogue ta loidoi ne okay dialogue is the only solution
aduna akoi gi punna punjilla kanda akoi gi jan justify tawgadamni pangchat chatpana taba warep hekta lowdana hekta tawbana taba punjilla kanda hana akoi phajana khanara matunga chatlaga tawbodo maduna mahayan gane ba form jo jan thambire duga ije